روز شما بخیر بینندگان عزیزی برنامه‌های رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 8 می است و ما با همکاران در تاجیکستان و پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت می‌کنیم. موضوع اساسی 15 دقیقه بعد اینها هستند. پرزیدنت امام علی رحمان بعد گلگذاری در باغ غلبه به شهر مسکو رفت. در روسیه او با ولادیمیر پوتین ملاقات می‌کند. در تاجیکستان نماینده یک شرکت بازداشت شده است که نتوانسته است وعده کار به خواهشمندان در بریتانیا را اجرا کند. میریم فقط وعده میتیم که میشه تمام دیگه اونجا پیشم نیست سوخای ضرر دیدگیم همون. در قرقیزستان بین روحانیان کشور و یک بلوگر جنجال سر زد که گفته است رابطه جنسی بیرون از نکاح گناه نیست. با موضوعهای دینی و دینداران باید احتیاط کرد. این موضوع خیلی نازک و حساس است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان امروز به مسکو رفت تا در برابر دیگر رهبران کشورهای آسیای مرکزی فردا 9 می در پرد حربی بخشیده به روز غلبه بر فاشیسم اشتراک کند. این سفر با دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صورت میگیرد و اولین بار بعد حمله تروریستی به تالار کنسرتی کروکوس و متهم شدن شهروندان تاجیکستان در آن و اینچنین بازداشت و اخراج دست جمعی مهاجران تاجیک در فرودگاه‌های روسیه خواهد بود. در تاجیکستان بسیاری‌ها مقامات روسیه را در برخورد ناعادلانه، خلاف با معیارهای حقوق انسان، نقض حقوق مهاجران تاجیک و قانون‌های بشری گناهکار می‌کنند. در مسکو پرزیدنت امام علی رحمان اینچنین در ملاقات غیر رسمی پرزیدنتان دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک می‌کند. و پیش از سفر به مسکو امروز پرزیدنت تاجیکستان در دوشنبه در مراسم گلگذاری به مناسبت روز غلبه در جنگ دوم جهان اشتراک کرد. از تاجیکستان در جنگ سالهای 1940 صدها هزار نفر اشتراک کرده امروز 25 نفرشان زنده هستند. در تاجیکستان هم مثل دیگر جمهوری‌های شوروی سابق سالهای آخر از آن گله‌مندند که روسیه تلاش دارد تنها فداکاری‌های سربازان روس را در آن جنگ 5 ساله پرقربانی تاکید کند. همکارم شهلا عبدالله گزارش می‌دهد. مراسم رمزی پرده‌برداری در باغ غلبه پایتخت با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مراسم افتتاح مجمع نوسازی شده برگزار گردید. این مراسم یک روز قبل از روز غلبه صورت می‌گیرد. مراسم با حضور هیئت رسمی فدراسیون روسیه با راهبری کاراول شولبان معاون رئیس دومای دولتی و سیمیون گریگوریف سفیر این کشور در تاجیکستان و چندی از مهمانان دیگر صورت گرفت. یادگاری معماری میدان غلبه یا به گفته ساکنان پایتخت تنکه از نشابی معروف به تکستیل به باغ غلبه در کناره شرقی پایتخت ماه ینور کوچانیده شد. برکندن آن را در گذشته مسئله جنجال برانگیز هم شده بود چون گروهی میگفتند که تاجیکستان میخواهد رمزهای پیروزی به آلمانی فاشیستی را به تدریج از بین برد. در جنگ بزرگ وطنی بیشتر از 200,000 نفر از شهروندان تاجیکستان شرکت کردند و 10,000 نفرشان هم جان باختند. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت رهبر شرکت خبر داد که به گفته مفتشان با وعده تامین کار در بریتانیا از 10 نفر پول گرفته مسئولیتش را اجرا نکرده است. بر ضد رهبر شرکت دوره استقلال با اتهام قلابی پرونده باز شده تفتیش آن ادامه دارد. در این پرونده نام 147 نفر جبر دیده ثبت شده است ولی مشتری ها میگویند شمار آنها حدود 300 نفر است. علیشیر ظریفی گزارش میدهد. در شهر روسیه مهاجرین باش مقررات نو پیدا شد در اروپا. این ساکنان شکایت دارند که با وعده مهاجرت مهنتی به بریتانیای کبیر به یک شرکت پول دادند ولی شرکت آنها را فریب کرده نه به بریتانیا برده است و نه مبلغشان را برگردانیده است. اکتبر سال 2023 در همین شرکت دور استقلال پول سپردیم 18,000 سوم. گفت که چیه؟ کویتانس همون داد در مدت 3 ماه مشموره روان میکنم به دولت انگلیا. تا حاضرت دیگه نه پول مونه برگردان نه مقصد خودش میگن در اویده محکمه هم بچهش ابراهیم
дар дасти ин нафарон ки худро ҷабрдида меҳисобанд фақат расид ё санади пардохти маблағ аст. мерем фақат ваъда метиҳанд ки меша тамом дига ягон гап чар нест. мисол хай зарар дидагем ҳамон қарз гирифтагем ай банк ё ай дига одамо. ҳамсуҳбатони мо гуфтанд мисли онҳо ҳудуди 300 нафар ҷабрдидаҳое ҳастанд ки бо ваъдаи сафар ба бритониё ба ширкати даври истиқлол пул доданд. дар тоҷикистон масъалаи содагардонии раванди муҳоҷирати корӣ ба бритониёи кабир барои иҷрои корҳои мавсимӣ борҳо баррасӣ шудааст ва дар чанд соли ахир шуморе аз корҷиён низ ба ин кишвар сафарбар шуданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълонҳо дар бораи сафар ба бритониёи кабир зиёд ба назар мерасад, вале огоҳон тавсия медиҳанд ки на ба ҳама чунин эълонҳо бовар кардан мумкин. муҳайё нозимова ки феълан дар бритониё аст аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба сокинон роҳҳои қонунӣ ва дурусти муҳоҷират ба ин кишварҳо тавсия медиҳад. пеш аз ҳама аз ҳамватандони азиз хоҳиш мекардам ки онҳо малакаи таҳлил кардани худро ба кор дароранд, яъне ки кӯшиш кунанд ки ҳар гуна эълон ё ҳар гуна иттилооте ки ба даст меоранд аз ғалбери таҳлил гузаронанд. барои мисол чанде қабл дар яке аз телеграм каналҳои яке аз расонаҳои хеле машҳури тоҷикӣ дидам ки эълони кор дар британия кабир аст. вақте ки ба ҳамон линкҳо медароед маълум мешавад ки ин каналҳо нав кушода шуданд ва онҳо маҳз барои ана ҳамин гуна одамони зудбовар ҳастанд. дар вазорати корҳои дохилии тоҷикистон гуфтанд раҳбари ширкатро боздошт карда нисбаташ бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноӣ қаллобӣ ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ парванда боз намуданд. баъзе ҷабрдидаҳо талаб доранд ки Иброҳим Аҳмадов раҳбари ширкати даври истиқлол қабл аз маҳкум ба зиндон шуданаш нахуст маблағи онҳоро баргардонад. бояд ки ҳамаи ҷабрдидаҳо ба он мақомоти ҳифзи ҳуқуқи имрӯз ҳамон парванда нисбати ҳамон роҳбари ширкат дар истеҳсолоташ аст ба онҳо бо ариза бо шикоят муроҷиат кунанд ва оиди ҳолатҳои кор ки чӣ тавр фиреб хӯрданду чӣ қадар маблағ зарар диданд муроҷиат кунанд ва чораҳо андешида мешавад барои барқарор кардани ҷуброн кардани зарари ба инҳо расонда шуда. талошҳои мо барои пайдо кардани моликони ширкат натиҷа надод. қаблан низ дар тоҷикистон афроди муттаҳам дар қаллобӣ боздошт шуда буданд ки ба ваъдаи ташкили муҳоҷират ба хориҷи кишвар аз ҷумла давлатҳои ғарбӣ аз шаҳрвандон маблағ мегирифтанд. мушкили пайдо намудани ҷойи кори муносиб боис шудааст ки солона садҳо ҳазор шаҳрванди тоҷикистон ба русия ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд. тоҷикистон мехоҳад пойбандиашро дар ин самт аз русия коҳиш диҳад. ва як хабар дод ситонии кулли тоҷикистон бо вазорати умури хориҷии амрико як санадеро имзо кардааст ки роҳро барои ҳамкории наздики ду тараф барои мубориза бо терроризм боз мекунад. дафтари матбуоти додистонӣ рӯзи 8 май бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт ёддошти ҳусни тафоҳум дар бораи нияти ҳамкориро Юсуф Раҳмон додистони кул ва Мануэл Микаллер сафири амрико дар душанбе имзо карданд. бар асоси санаде ки имзо шудааст ду тараф дар сурати зарурат иттилооти хусусии афродро дар ихтиёри якдигар мегузоранд то аз ҳаракати эҳтимолии террористон пешгирӣ шавад. дар баёния омадааст санади мазкур имкон медиҳад ки тавассути истифодаи абзорҳои васеи технологӣ аз ҳаракати террористон назорат кунанд ва онҳоро дастгир карда ба ҷавобгарӣ кашанд. амрико солҳои зиёд аст ки ба тоҷикистон барои тақвияти амният дар марзҳояш ва мубориза бо терроризм кӯмак мекунад. дар қирғизистон байни муллоҳову рӯҳониёни кишвар ва як блогеру равоншинос ҷанҷол сар задааст. Айнура Сағинбоева дар як навор дар тикток гуфт робитаи ҷинсӣ берун аз никоҳ гуноҳ нест. идораи мусалмонони қирғизистон ӯро ба даъват ба зинокорӣ муттаҳам карда ҳушдор ҳам додааст. рӯҳониён ҳамчунин таҳдид кардаанд ки алайҳи ин навори ӯ ба полис шикоят мебаранд. гузориши телевизиони настоящее времяро ҳамкорам Зарангези Наврӯзшоҳ хулоса мекунад. баъди ҳушдори идораи мусалмонони қирғизистон Айнура Сағинбоева навори ҷанҷолиро дар бораи робитаи маҳрамонаи занону мардон аз саҳфааш пок кард. вале видео дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳанӯз мечархад. оё ман метавонам бо духтарон робита дошта бошам? Ин гуноҳ аст?
чикор кунам? Чунин суолҳо хеле зиёданд. Писарҳо агар бо духтарон робита надошта бошед, кори мушакҳо ва рагҳои хунгард бад мешавад. Баъд шумо менависед ки ба мушкил гирифтор шудаед. Барои ҳамин назди духтарҳо равед. Ин гуноҳ нест, аммо рифоларо фаромӯш накунед. Бо рифола гуноҳ нест. 3 рӯз баъди ин муфтиёти Қирғизистон Айнура Сағимбоеваро ба шарҳи нодурусти ислом муттаҳам кард. идораи мусалмонон гуфт ки агар Сағимбоева чунин суҳбатҳои хилофи арзишҳои динӣ ва миллиро бас накунад, ба мақомот шикоят мебаранд. Сағимбоева худро равоншинос ва косметологу сексолог муаррифӣ мекунад ва ҳамин мавзӯъро бо беш аз 100 000 обуначии худ дар саҳфааш дар миён мегузорад. суҳбатҳояш дар бораи робитаҳои ҷинсӣ аксаран пурбаҳс мешаванд. мегӯяд ба ҷанбаи динии ин мавзӯъ рӯ овардан намехост, аммо бо дархости зиёди корбарон назарашро гуфт. бо мавзӯъҳои динӣ ва диндорон бояд эҳтиёт кард. Ин мавзӯъ хеле нозук ва ҳассос аст ва шояд ман ҳам на гуноҳ, балки бояд лозим аст мегуфтам. Ана ҳамин калима нодуруст истифода шуд. Айнура мегӯяд дар мавзӯи робитаи ҷинсӣ бештар аз нигоҳи тиббӣ ва равоншиносӣ изҳори назар мекунад, вале бархе аз корбарон суҳбатҳои ошкорои ӯро хуш надоштаанд. ҳамон одамоне ки ин мавзӯъро пурсару садо карданд, ба назари ман бар асоси қонунҳои шариат зиндагӣ намекунанд, чун ин ғайбат аст. Ман ба яке аз онҳое ки ба муфтиёт шикоят кард навиштам ки биёед суҳбат кунем. Ӯ маро аз сафҳааш берун кард. ҳаминро фаҳмидам ки ҳадафи ин одамон на ҷалби мардум ба дин, балки реклама аст. ҳуқуқшинос Эрҷан Сулаймонов мегӯяд муҳтавои бархе аз суҳбатҳои Айнура табъизомез аст, аз ҷумла даъвати ӯ аз писарон барои парҳез накардан аз иртиботи ҷинсӣ. ҳамин даъвати робита бо духтарон барои муносибати маҳрамона ва маҳз барои ҳифзи саломатӣ, ин ба назари ман таҳқири занон аст. вале муфтиёт метавонист ба ҷои таҳдиди рафтан ба додгоҳ мавзӯъро аз нигоҳи ислом шарҳ диҳад. яъне бояд мегуфт ки роҳи дуруст кадом аст. бархе бо ишора ба озодии баён дар саҳфаи шахсии блогер мегӯянд, ӯ ягон амали нодурусту ғайриқонунӣ накардааст. шахсан ман дар амали блогер Айнура Сағимбоева ягон нишонаи душманӣ бо рӯҳониёнро надидам. бештар чун як мутахассис аз назари тиббӣ суҳбат мекард. шахсиятҳои дигари маъруфе ҳам ҳастанд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ чунин андешаронӣ мекунанд. пас бояд чораҳои ҳуқуқӣ нисбат ба ҳама баробар дида шавад. гурӯҳе аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ муфтиётро барои он танқид карданд ки ба ин мавзӯъ зуд таваҷҷӯҳ ва вокуниш кард, аммо дар мавзӯъҳои пурсару садои дигаре мисли хушунат ба занон хомӯш аст. новобаста ба танқиду таҳдидҳо, Айнура Сағимбоева ният дорад суҳбат дар бораи тарбияи ҷинсиро идома диҳад. вай бовар дорад ки пинҳон доштани ин мавзӯъ ва парҳез аз он мушкилоти зиёд офарида сабаби афзоиши талоқу хиёнати ҳамсарон шудааст. و خبر دیگر آوازخوان تاجیک منیژه سنگین روز چهارشنبه ترانه نوی را به زبان انگلیسی با نام نور شمع معرفی میکند. خود او که برای مخالفتش با جنگ روسیه در اوکراین مجبور شد به خارجه برود، این آهنگ را امید به فردای بهتر نامیده است. منیژه آخرین شرکت‌دار آزمون یورویژن از روسیه در سال 2021 است، چون بعد شروع جنگ در اوکراین روسیه از حق اشتراک در این آزمون محروم شد. منیژه در صحبت با DPA از شهر مالمو شوئدسیا که آنجا امروزها آزمون یورویژن جریان دارد گفته است خود او هم برای موقع ضد جنگی و حمایتش از مهاجران تاجیک بعد حمله کراکوس مورد حمله‌های اینترنتی و تحقیر و توهین قرار گرفت. او در این مصاحبه‌اش گفته است حالا خیلی احتیاطکار شده، مجبور است هر حرفش را سنجیده بگوید. و در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و ادناکلاسنیک وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید میتوانید به ما نویسید. خدا نگهبان.